Muhawe kaze mwese inshuti n'abavandimwe bakunda gutegera ibiganiro za Shalom TV1. Tuhaye kaze mwese ndetse n'abandi bari kure abo turi kumwe mu gihugu cya Kenya n'abandi mwese turahaye kaze. Tukaba turi kumwe rero n'umutumirwa wacu. Reka abibwire kugira ngo twinjire mu kiganiro mwamenye umutumirwa turi kumwe. Ngaye bakubwira abadukurikiye n'abazodukurikira hanyuma. Murakoze. Banita Jonas Rwambara ndi umuzigaba. Papa bamwita Rugeza nuko nguko twivuga mu muco wacu. Yarashaje. Nkaba nsuhukiye muri Kenya. Ahitwa Igitengera. Yamuvuze ngo mukaba musuhutse. Iyo umuntu asuhutse umusuhuke ni muntu umeze gute? Kuko urebye kuvuga ngo umuntu n'umusuhuke kuba ariho iki gihe iryo jambo nikaho ridashobora kumvikana neza cyane. Nk'abaribwira abantu iyo umusuhuke ni umuntu umeze gute? Urakoze. Ubundi iyo twivuga uvuga amazina yawe, ukavuga murara wanyu, ukavuga ababyeyi bawe, ukavuga aho utuye. Noneho hano muri Kenya sintuye muri Kenya. Ndahasuhukiye mu yandi magambo ndaharuhukiye, ndahahungiye, ariko si iwacu. Izo zose bikaba bigenda biza usa n'ushaka kuganisha kuvuga ngo si ntuhatuye kandi tubona ari ibikorwa byawe bibera umuryango niho uri. Izo ushaka kubwira abadukurikiye cyangwa se bazotwumva biraganisha kuki? Umuryango niho uri ariko si iwacu. Iwacu ni muri Kongo ahantu hitwa mu Kinyoni Inyawaranga ni iwacu. Ariko hano ndahasuhukiye n'ahantu nihishe, n'ahantu mfunze umutwe, ariko si iwacu. Rwose turabyumvise ko atari iwacu. Rero tukaba tugiye kwinjira mu kiganiro twifuzaga yuko byibuze mwaba nk'abaganiza ndagira ngo twese abazodukurikira n'abadukurikiye ubu ngubu ko icyo agiye kuvuga mwumvishe uburyo kiyivuzemo bishaka kugaragaza umuco w'abanyamurenge. Rero reka twinjire mu kintu kijanye n'umuco cyane uhereye ku byo yavuze, imyirondoro yiwe yatanze, noneho agenda dusobanura n'ibindi ikiranga ubwoko n'umuco wabwo, ibintu nk'ibyo kugira ngo tubashe kurushaho kumenya cyane. Kahe muzehe bakutubwira byibuze ikiranga ubwoko kuko ukuntu wivuze nahise numva ko uri umunyamurenge. Niki rero cyageza kiranga abanyamurenge ugihura n'umunyamurenge ukamenya ngo uriya muntu n'umunyamurenge? Urakoze cyane. Ikiranga ubwoko icambere ni imvugo. Abantu iyo bafite imvugo baba ari ubwoko. Icya kabiri naho batuye. Noneho ibyo byombi bikaza kubyara umuco wabo nyirizina. Umuco w'abanyamurenge narabibabwiye mu bushize uzingiye mu kintu cyabo cy'umufomoro. Buri uriya mufomoro iyo mukoze analize musanga ibi bintu byose, umuco uranga abanyamurenge wose, imyambarire, imibereho, uko bagomba gukora mu gihe bagize amakimbirane, ibi byose biba mu muco, bizingiye muri uriya mufomoro wabo. Muzamwumva mukabufata nk'akantu koroshe. Niyo mpamvu rero urebye ko muri iki gihe umufomoro w'ibirori dusanzwe dusigaye tujamo ni nkaho usa naho utemewe cyane, kuko niki kintu abantu babona ko gisa n'igihabanye n'ibihaye bikorwa. Ni ikintu kigaragaza ko hari ibyo duha tugenda dutakaza. Muri ibi nari mbabwiye bitatu. Ikijanye n'imvugo ko baragenda babita. Ubu nyine abana benshi yumva imvugo imworoheye ari Igiswahili cyangwa Icongereza mu buryo ikinyamurenge bamaze kugita. Icya kabiri aho kuba nababwiye ku muco nako ubwoko kugira ngo mu bwoko muba mufite ahantu mubarizwa. Ubu nyine
twakwiriye isi, ico ni ikindi kigiye kigabanuka. Noneho niki cy'umufomoro nababwiye ko kizingiyemwo umuco w'abanyamurenge wose, naco gifite intambara. Muzi ko abanyamurenge bahuye n'intambara zitandukanye. Noneho aduyi umuco we ni ukaze. Aduyi mayimayi ishobora kwica, iza yica abantu abandi bakavuka. Ariko umuco uwishe uduturutse mu muco dupfira rimwe, tuba dushize. Niyo mpamvu hayi uvuga kuko bihaye bigenda bigabanuka. Hari abantu numvishe muri Kenya ngo baba pasiteri, ngo muri mukajana umwana bamusabye bagahita bashiraho itangazo ngo nta mufomoro. Buriya baba bahaye bica abantu benshi cyane. None se uwo mwanzi w'ubwoko ariwe mayimayi urwanya umuco nuwuhe? Yaba yarateye yaturutse he kugira ngo byibuze tumenye n'uburyo ki abantu bo mwirinda? Umuntu wese uzumva haya urwanya ni aduyi w'ubwoko. Umuntu wese uzumva arwanya umuco akarwanya umufomoro ni aduyi w'ubwoko. Sinokubwira ngo ni runaka, uwe wese uzumva haya birwanya. Donc hari abarimo kubirwanya bakabijana mu myemerere. Imana izi ko tugira umuco. Na Bibiliya buri yuzuyibona yanditse ishingiye mu muco w'Abanyisirayeli. Nico gituma abantu mugomba no kugira n'abapasiteri bize. Hari ukuntu baza bazana ikintu kigendanye n'umuco w'Abanyisirayeli bakaja kukibashiraho, mugasanga kibabyariye ikintu gikomeye mutashoboraga. Ifo ko bamenya impamvu banditse iri jambo. Ngubwire nk'iki kintu cy'ukuntu tuza dufata abana b'abakobwa n'abahungu n'abagore. Uriya ni umuco twatiriye Abanyisirayeli, kandi kuwutirura bizotugora. Umuco w'Abanyisirayeli Bibiliya yanditswe n'abagabo gusa. Bibiliya abagore barabapfobeshe barakabya. Wari umuco w'Abanyisirayeli. Nico gituma uzawumva Bibiliya irimo abagore benshi, ariko benshi ntibaza babavuga amazina mu buryo bwo kubapfobya. Nico gituma uzawumva ngo umugore ngo wasanze Yesu ngo aramubwira ngo namukirize umwana, ngo Yesu aramubwira ngo ibyo kurya z'abana tuwobihimbuka, ariko ntibamuvuga izina. Ngo umudamu, ngo umugore w'umupfakazi ngo watanze isengizi ibiri, ngo Yesu aravuga ngo warushije abandi bose gutanga, ariko ntibamuvuga izina. Bakavuga ngo umugore ngo wari urwaye umugongo, ngo wari mu mugongo, ntibamuvuga izina. Ngo akana k'agakobwa ngo Yesu yakijije ngo gafite imyaka 12, ntibakavuga izina kuko ari agakobwa. Ngo benshi ngo Yesu agaburira abantu ibihumbi bingahe? 5. Ngo batavuza abagore. Bivuga iki? Bivuga umuco w'Abanyisirayeli niwo banditseho Bibiliya bashingiye ku muco. Noneho uriya muco turawutira. Ngo tumare kuwutira bituma dupfobya abana bacu b'abakobwa n'abadamu. Noneho ubu nyine turi mu kuwutirura. Ubwo turawutirura ngo bajane umuco wabo, twabonye iwacu. Noneho twawutirura abagore bagahita bumva ko baruta abagabo. Ubu nyine abagore benshi bari mu gukubita abagabo. Kikaba nacyo kibaye ikibazo. Kikaba kibaye ikibazo.
umuco ni ikintu kiremereye. Nk'umuco wo kubombora urasa umuco wacu twawutiriye abapfureru n'ababembe, nawo kuwutirura bizotugora. Urasa umuco wacu n'umunsi umwe. uwari uwacu ni uwuhe w'Abanyamurenge? Tugeze kuri icyo ngicyo tuvuga ngo cyo gushaka, uwari umuco wacu ni uwuhe mbere yo kubombora? Umuco wacu tuza dusaba umugeni, habanje kuba periyode yo guterura, bitwara igihe, ariko mugaterura umugeni mwasabye. Ujya bagazamuterura baramusabye? Buriya bageze bagenda bakazana inzoga bakayijana bagasaba, barangiza bakababwira ngo muzohabwe n'inzira. Iyo bababwiraga ngo muzohabwe n'inzira, donke mwaragendaga mukamutegamira. Hari n'igihe mwabaga mufite n'inanda zikababwira ngo mugende, ngo turamubwira ngo runaka mujane mu nkwi, mube muhicaye muhamusange, mukicara, umugeni akaza mukamufata bakiriza, cyangwa wa wundi wari umuherekeje akigira nkaho ntacyo yarazi, mukamujana. Hari ijambo mwakoresheje rivuga ngo bahabwe n'inzira. Iyo nzira yageze iyo nukuvuga ngo bakora uko bashoboye bamutware muhabwe n'inzira. Guhabwa n'inzira urumva ni ikintu, donke ntabwo bamukuzanira, we wenyine uramutegera hehe? Mu nzira umujane. Ariko wamusabye, ariko ufite ababikwemereye. Noneho hakaba iyo biyongozaga, ukunze umwana w'umukobwa, wenda ntubonye uburyo bamuguha, ukiyongoza ukamuterura gusa. Icyo gihe habaga intambara zikomeye. Ariko hari n'ikindi gihe twigeze kumva ko mu muco wa Kinyamurenge wasanga umuntu akagenda se umuhungu agakunda umukobwa iriya, umugabo nyiri umugore iwe ntamumenye, ugasanga rimwe na rimwe bamuzaniye umugore iwe atigeze abona mu maso, cyangwa se batigeze bicarana ngo bavugane bashimane, ugasanga bakoze ubukwe. Uwo ni uwe muco? Noneho umuco w'Abanyamurenge rero ni umuco w'abantu bose, bikurikirana n'igihe. Umuco uzuhindurwa, umuco uzawongerwamo, umuco uzukurwamo ibibangamiye abantu. Yego, icyo gihe kubera imyaka twashingiriragaho abana, twabashingiraga ataramenya kwifatira icyemezo. yego. Kandi mu muco wacu umubyeyi ntashobora, twizeye neza ko umubyeyi atotekerereza umwana nabi. Yageze amushakira umugeni mwiza uri ahantu heza, akamumusabira, akamuzana, akamumuha. None se kuvuze ko umuco ugenda ujana n'igihe, n'ubu ngubu rero umuco uhari usanga ugenda ujana n'igihe abantu barimo, ariko mwabireba mukabona ko umuco wa Kinyamurenge ugiye gushira, kandi bitewe n'igihugu turimo cyangwa se n'igihe turimo. Twega twareba tukabona umuco ni wa wundi wa Kinyamurenge n'ubundi tugifite, ariko mwebwe abantu bakuze mwabireba mukabona ko umuco wacu ugiye gushira. Hari ibitwereka ko umuco ugiye gushira, ariko icyo gushaka ntikiza kitwereka ko umuco ugiye gushira. Yego. Ubundi gushaka icyo muzamwita mu mvugo zanyu mariage, ifo ko habaho ubushake bw'umubyeyi n'ubushake bw'umwana. Umubyeyi akaba ashigikiye ubwo bukwe, n'umwana mukabihuriza hamwe. Nico gituma n'abantu bunyine bari mu gukundana, umwana w'umuhungu agakundana n'umukobwa, bakagira umunsi wo kuza kugira gute, kumwereka ababyeyi. Nibabyanga babireke. Donke gushaka bisaba ko haba gukunda k'umubyeyi no gukunda k'umwana. Iyo bitabaye gutyo, hagakunda umwe muri bo, ni ikosa, bishobora kubangama muri famiye. Umwana akazana
umugeni se adakunze si byiza. Kimwe nuko se nawe azana umugeni umwana adakunze akamukundira si byiza. aho hantu ndahabaza ikibazo, kandi akenshi usanga ubu ngubu icyo kibazo kiri mu muco wacu cyangwa se mu bantu benshi. Ugasanga umuhungu yakunze umukobwa, ise akamubuza ko ashaka wa mukobwa, kandi wa mugore ntabwo ari uwase, ni umugore wa muhungu. Ese mu gihe umuntu yakunze, hari umuntu twigaza kuganira aravuga ngo urukundo ngo ntiruza rushobora guhindukira. Rero mu gihe umuntu yakunze, rwa rukundo rudahindukira, ukamuzanira undi mugore nawe atamukunze, iyo bagize ibibazo mu mago usanga bashwanye, ninde ubifitemo uruhare? Ubajije ikibazo cyiza ariko gifite igisubizo nawe ubona. Nakubwiye ngo bakwiye kuba bumvikanye, umwana agakunda umugeni akamwereka se, ise nawe akamukunda, ni byiza cyane. Iyo umwe adafite urukundo atamushaka ni ikibazo, ariko ndibigenza kuba ku bantu bose ni nka 5%. Ni nka 5% mu buryo umwana yokubwira ati papa uriya muntu naramukunze, uriya mukobwa naramukunze, ubimushigikiramo. Ariko hari ikindi gihe kandi amapurusa 5 yokuzanira umuntu ukumva arakubangamiye. Iyo akubangamiye ico gihe ubwira umwana atese nti wore kuyunguye kubera izi mpamvu nizi, mugomba kubyumvikanamo. Urakoze rero mu kiganiro twadukomeza kuganira nawe, ni ikiganiro cyiza cyane kandi abantu benshi bakeneye gukurikirana. Natwe n'aba bantu turi kumwe aha ngaha nabo urabona ko bacishimiye cyane. Ariko mu gutukitangira kuganira ikiganiro, hari ikintu wavuze ngo abantu bazabatira umuco bakanawutirura. Hari n'undi twigaze kuganira nawe aravuga ngo umuco bazawutira inka kurya kw'ipasi. Rero ukubona abantu bashobora gutirura umuco ni gute? Uko uvuze ngo turashaka uburyo twutirura umuco. Umuco muzamutira kandi mukawutirura. Urumva mukuja kuwutira timuzamugenda ngo mubwire banyiraho ngo se mwabaye muduhaye kuri uyu muco wanyu. Yego. Muragenda mukawukoresha. No kubera ari ikintu mwatiriye kiza kugaragaza ingaruka mbi, ico gihe mukabureka. Kuyi narimbabwiye wo gukandamiza igitsina gore, byagaragaye harimo ibintu bibi cyane bitari byiza. Buriya umugore cyangwa umwana w'umukobwa agira ubwenge kimwe n'ubw'umuhungu, ashobora n'imirimo kimwe n'iyi muhungu. Nta n'imirimo buriya muzamubona, nta n'imirimo igabanyije. Ntaho ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi ni imirimo y'abakobwa, iyi ni iy'abahungu. Woteka nawe, wokaranga nawe imboga uri umuhungu. Umukobwa yogenda gukama inka, yosuhura yosobeka yoyitera umuti. Ariko kubera ari ikintu c'abandi twazanye, niyo mpamvu turi mu kugisubiza, turi mu kukireka. Bano bakobwa n'aba bagore kera badufashe nk'abagome, nabo ntibashake ko turesha, bagashaka ko turuta. Abageze muri Amerika bamaze abakubiswe ingumi n'abagore ni benshi cyane. Uyu muco muwutirure gahoro gahoro. Abagore bumve ko bafite uburenganzira bwabo buresha n'ubw'abagabo, ariko batagomba nabo kubasumba. Kandi si twe twawutiriye, ni basogokuruza. Hari ikintu narimbabwiye ko ibi bintu bikomoka mu mufomoro. Umufomoro bivuga iki? Umufomoro bivuga ni uguhera ibintu mu mizi.
mu mateka. Nico giza gituma mwumva bavuga ngo doko basogokuru basize bavuze. yego Biba bivuze gufomora ubundi babuvuze ngo ubihere kera, ubihere mu mizi, ubihere mu mizi, uzamuke. nico gufomora bivuze. Noneho ibi ni ibintu byakozwe n'abasogokuru kera kugira ngo tubihindure. Ni tekinike, ni gahoro gahoro, sino tubikubise vuba vuba gutya byohitana abantu miliyari. Hagati aho ngaho hari ukuntu wari uvuze ngo abantu bashobora gutirura umuco bakawutirura gahoro gahoro, ariko hari ikindi kintu wari uvuzemo, uravuga ngo nk'abantu bagiye hanze cyangwa se urebye no muri bino bihugu turimo, iyo tugarura umuco ugasanga abagore cyane bashaka nko kwishyira hejuru mu buryo bashaka gusumba abagabo, bikazana n'intambara. Ariko kera kose basokuru n'abasogokuruza ibo ntibyagiraga uburinganire. Mu yandi magambo ni uburinganire bwaje, niko babwita ubunyine. Niko abagore bavuga ngo icyo umugabo agomba gukora, icyo umugabo yakora n'icyo umugore yakora. Ariko ugasanga byazanye intambara. Ariko basogokuru wasangaga bafite abagore, ugasanga umwe afite babiri ndetse bose umwe yagiraho cyakanamukubita akanamucaha, karibo babubaha cyane gusumba ubunyine. Bariya bari ko bakoresha umuco w'Abanyisirayeli. Abanyisirayeli ibi ngibi uri mu kubona abapasiteri nababwiye kare ngo mugomba kuba mufite umupasiteri wize Bibiliya, mu buryo tuzi ko basogokuru bageze bagira abagore batatu. Yego abapasiteri baje batize Bibiliya nibo bakomoswemo n'ijambo ryo kutwereka ko kugira abagore batatu ari icyaha. Se ubundi ho kugira abagore batatu si icyaha? Ntabwo ari icyaha. Gute? Salomo yagiraga 1000, Yakobo yagiraga 4, Aburahamu yubaza batubwira ngo kwizera nk'uko Aburahamu yari afite bangahe? 2. Kandi we Aburahamu we yafashe ku ngufu, yazanye umugore wiwe wa kabiri yari umukozi amufata ku ngufu. Ariko yari imico y'Abanyisirayeli, noneho niyo basogokuru bafashe. Noneho imyizerere yacu y'ubu ngubu ishaka kutwambura uriya muco nawo ku ngufu kandi vuba. Si buriya buryo nabwo tugomba kuwutaruramo, tugomba kuremeta iriya nani muri ubu buryo. Ni gahoro gahoro, mu buryo umuntu ufite abagore babiri mutagomba kumuha akato. Akenshi uko wari ubivuze rero usanga umuntu ufite abagore babiri hano cyangwa se mu muco wacu wa Kinyamurenge muri no si ya none turimo muri kigihe cya none, ugasanga nko mu rusengero cyangwa ahandi hantu tafashwe nk'umukristo. Kandi uvuze kuko Salomo yari afite abagore benshi, ndetse birivuga ko yari afite 1,000. Yari afite 1,000, none haza gushaka uwundi ngo babe 1,000. Niho habaye probleme, habaye ibibazo, wa wundi aranga, iwe yaranze. Kandi Salomo ukusanga kenshi muri Bibiliya ndi mutangaho urugero, we baramukunda cyane. Ari n'ibitabo 12 baza bavuga ngo ni ibitabo by'ubwenge. Yego, ibitabo bibanza 5 bavuga ko ari ibitabo bya Mose, ibitabo 12 bikurikira ngo ni ibitabo by'ubwenge. harimo icya Salomo. None se ni gute ubu nyine uko umuntu ashobora, ese Salomo uko wari ubivuze gutyo kandi Bibiliya igenda imutangaho urugero kuvuga ngo Salomo yari umunyabwenge, Salomo yari umwami mwiza, bene ibyo ngibyo. Ese mu rusengero yakoraga nk'umushumba cyangwa yari umukristo usanzwe gusa? Salomo se yigeze kuba umukristo usanzwe? Salomo ntabwo ari akantu kahibibi, yabaye umwami. Salomo no yagaburiye abantu. Mureba igitondo kimwe yageze abaga inka 30 mu gatondo repa, bene uko bazavuga ngo mu mucayi. Inkoko ni ibirungo. Umuntu w'umugabo ukomeye
hano se baza bamuvuga bakamusubiza inyuma ntibishoboka. none se kubu ngubu usanga abantu kenshi basa n'ababata umuco gushaka abagore babiri ngo n'icyaha, kandi basogokuru bagiraga abagore benshi ugasanga umwe afite babiri n'abangahe. Ico kintu cyakomeza mu buryo bw'umuco cyangwa se bikurikiranye n'igihe turimo ico gihe cyo nico nakubwiye cyo gutirura umuco mu buryo bwihuse. Umuco tuyirirwa gahoro gahoro, iki ngiki cyo kugira ngo tugire uburenganire nacyo turi mu gutirura mu buryo bwihuse. Niyo mpamvu abagore bari mu kuvuga bati aha twari turi mugomba ko hasubira, nabo baza dutirura uwo muco bagafata uw'abazungu. Niyo mpamvu bizodukomerana, muza mutirura umuco gahoro gahoro. Reka tugane ku musozo rero n'umutumirwa wacu. Abadukurikirana bose muraza gukurikira indi parti ya kabiri, ariko dufitanye ikiganiro cyiza n'umutumirwa wacu kandi turamushimiye, arimo aravuga ibintu byiza cyane. Rero abadukurikira tubaye tubashimiyeho. Rero reka duheze umutumirwa wacu agira icyo yaheza abantu abadukurikira nk'inama mu buryo bijanye n'umuco wacu wa Kinyamurenge, kugira ngo tuze kugana ku musozo. Murakoze cyane. Inama twabagendera ni ukukomeza umuco wacu wa Kinyamurenge, kandi twavuze ko umuco uzukosorwa, muzamukuramo ibibabangamiye kandi dukuramo ibitubangamiye dushingiye kuri siyansi cyangwa se ku itorero, kuri Bibiliya. None tuvuge nko gushaka mubyara wawe byari mu muco wacu, ariko twarabiretse. Siyanse itweretse ko bishobora kuzana ingaruka mbi, ukaba mwobyara umwana w'ikizeze cyangwa umeze ukundi kuntu. Nibi nabyo hari n'ibindi nabyo tureka dushingiye ku ijambo ry'Imana, ariko ibyo byose tugomba kwitonda tukagenda gahoro gahoro. Ntabwo ikintu twakoresheje imyaka 100 twokireka ku munsi umwe ngo bikunde, tibzokunda. Ni ukugenda tureka gahoro gahoro, buke 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 buke. Abagore bakomeze bacumbe, aribo bacumba, ariko gahoro gahoro bizogeraho uburinganire bugera ku rwego rukwiye, ariko gahoro gahoro. Murakoze.